Sanibonani ke ubungiwele Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe. Namhlanje ke ngizoxoxa istory engizibhalele umngani wethu wakwelinye izwe. Okay. So umngani wethu ngibhalele ku Facebook. Dozani itulo nibeke phansi nilalele nihlehlisa ingane zihlalele kude nje kube njalo. Okay. So umngani wethu ukuthi bongiweke ngihlala kwi village ethile nje kwelinye ilizwe nendoda yami uthi sihlala emakhaya la kusemakhaya nje ngempela but ke ngenhlanhla because noma kusemakhaya but sesiyakwazi ukuthi sibe nawo amafoni ane airtime so ngikwazile ukuthi ngibhalele le message and then ngilaleleke sisufuna ukuthini mina athi sisi so ngifuna ukuxoxa ngendoda yami nesimo engasenza. Uthi umngani wethu so wamitha uGayi uthi bathandana uGayi umitha vele uGayi unengane uGayi wayithola ingane excuse me while he was a teenager and then uthi ayike bese beyashada noGayi uGayi but engenayo indawo yokuhlala nje engenayo indawo yokuhlala nayo iphuma nje emzini ohluphekayo kakhulu so uGayi yena akanabo abazali washonelwa abazali and bamshiya nendawo le la emakhaya anayo which is a big yard enkulu nje bamshiya negceke nje elalini izindlu zodaka ezu2 athi okay kuthi ke kwahamba kwesikhathi ke uGayi masethi uyafuna ukungilobola ke nakhona wezongilobola kubani kwaphela ngangena abazali but ke nje sa decide sasagcina sesishadile sashada ke waletha nje inkomo eyodwa naleyo nkomo eyaba eza kumina ekhaya uthi ke sagcina sesishadile ke because vele uGayi umuntu oxayekile and nami ngangiziphantela ngendlela engiphanda ngayo uthi uGayi ke so umuntu ohambayo aye kufisha nje kunemfula ngalanga kithi we amadoda khona ahamba yofisha uthi mina bengithatha bengisidayisa emakethe nginetafula lami engidayisa kulona emakethe iyangakithi uthi ngidayisa imali bengenza kanjalo ukuthi nje njalo bengihamba ngiyodayisa ngibuye ngibe nemali ke ukuthi nami ngikwazi ukuzithengela zonke izinto engizifunayo ukudla nako konke uthi okay uGayi abese kusho ukuthi njengoba fisherman nje azagcineke sesize sashada ngaleyo ndlela ke wangintroduce ke kwingane yakhe intombazane maka ngintroduce kwingane yakhe intombazane uthi nami because anginamuntu ekhaya ngivule izandla ezimhlophe ingane ngiyithande ngenhliziyo yami yonke ngitshela ukuthi nje yo nami sengizoba no daughter sengizoba nomndeni wami othi mina uthi sihamba isikhathi uGayi uthi sihamba isikhathi undoda uyahamba uya kofisha afisha undoda hamba fisha buye nofisha abaningi makabuya nofishi uGayi ngakusasa ahambe nabo fish bahambe bayemakethe bafike babadayise uthi ke inkomo le igcine isize yaba neingane nenkomo because undoda le yayithi noma ithola isikhathi ithathe lenkomo ihambe iyise kuphi einkomeni zakamakhelwane ukuthi ikwazi ukuthi ikholo yinkunzi yaze gcina ke sithole ithole ay nangempela ke ukuthi njalo sometimes ubaba lo wala ekhaya uzophuma ahambe ayobophela inkomo ngaphandle nje uthi nje impilo nje right uthi ikhaya lifudumele nje kungekho okusolisayo ukuthi kukhona into erongo la ekhaya uthi hayi ke sahamba isikhathi siloku senza njalo saqala ke la ekhaya ngaze ngagcina sengimise indlu ye18 ngimisa khona la emakhaya ngayimisa indlu ngiyakha ngale mali le ngidayisayo emakethe ngiyakhe indlu yaqala ingane iba nekamero layo ngiyasadiliza lendlu yodaka ngaqala nami nomuntu wami saba nekamero lethu ngakha nje indlu eyayingangu4 room uthi ngakha ke nami ngekamero lami nengane nekamero layo bese kube dining room bese kuba ikitchen uthi but kodwa kunendlu ka round enye eseceleni ngiyakhile eyikhishi because ikhishi leli elalisendlini enkulu sasingalisebenzisa kakhulu ngangijwayele ukuthi ngisebenzise ikhishi leli eloku round
uthi-ke hhayi-ke ngelinye ilanga sihambe isikhathi isikhathi sihamba ingane iyafunda ngiyayinakekela ngithengela iy'ngubo zesikole ihambe iyofunda esikoleni esiseduze kwe-village yami ihambe iyofunda khona ibuye ingane yenza ama-chores asendlini ngoba ingane bisiqala ikhulakhula yenza ama-chores asendlini iqede lapho iqhubeke bese iyafunda uthi futhi kwingane nje nenhliziyo enhle ingane right uthi sahamba isikhathi ingane ilokhu ikhula iyakhula ingane nami ngiyaqhubeka ngiyadayisa ubaba wayo uyaqhubeka uyafisha uthi ngelinye ilanga-ke ngilokhuze ngihambe ngemakethe mangihamba ngemakethe bese ngiyabuya because umntwana ngalelo langa wengazange azahambe aye esikoleni ngangimshiya umntwana engekho right umntwana egula nami ngimbona ukuthi hayi cha akekho right ngempela ngimshiya nethemba lokuthi ubaba wakhe uzothi masebuya ukofisha ekuseni because wehamba yofisha ekuseni uzothi masebuya ebuya ukofisha emini uzobuya esenakekela ingane uthi ngihambe-ke ngiye emakethe ngifike ngidayise but nje ngicabanga ukuthi okay indoda yami ayikho good ekunakekeleni ingane maybe kufuna ngidayise ngisheshe ngibuye namhlanje ngoba ngizokwazi ukuthi enene ngilokhuze nginakekela ingane uthi ngaso sikhathi-ke ngidlule e-shopping center ngithenge ukudla ngithenge izinto engizofike ngiyipheke endlini ngenzela ukuthi nje uma ngifike ekhaya ngikwazi ukuthi ngiphekele ingane isuphu ngenza izinto ngiyamenzela nje ukuthi akwazi ukuthi umntwana asheshe alulame ngokushesha ayina ngempela ngize ekhaya mangize ekhaya ngifike ngivula igate ukuthi kunegate lacingo ekhaya nje elisivala kahla nje lakho baba esaphila uthi ngilivuleke lelo gate lelo bese ngiyangena mangithi ngiqhamuka dining room kuvuliwe nje kutheke ngelezi ngoba phela kuyashisa kusemini ngingene dining room ngibeka impahla bese ngiyahamba ngithi ngiye ekamereni ngiyobheka ingane ukuthi rathini uthi mangithi on my way ekamereni ngidlula kwelami ikamera oqala ngiyabheka ekamereni lami isicapha sivula uhalf ngibheka ingane ekamereni la ingane ayikho ekamereni layo mangithi ngiyabheka ekamereni lami isicapha sivula uhalf ngithi ngiyasiphusha isicapha indoda le yami igibele phezulu kwengane ivele kangaka ilala nengane yayo uthi nginyanye uthi ngivele ngishokheke ngitshela ukuthi yazi angazi ukuthi ngizokwenza njani but futhi uthi avela aphelelwa amandla like uthi angiphelele amandla uthi ngivele ngisuke ngisiye ngisicapha uthi abangibonanga ingane ayingibonanga nobaba akangibonanga ngithatha impahla ngiphume ngishaya ngathi ngiphuma igate uthi mase ngingase gateini bese ngiyalokhuza ngimemeza ingane ukuthi wesibani ngimemeze ngathi manje ngumuntu ofika manje wesibani woza uzongiphathisa ngiphethe ukudla uthi ngoba manje wezama ukuthi ingane isuke kulomuntu lo uthi weyazi ukuthi enene if engamemezi mhlambe bazoqhubeka phendala ingane uthi nangempela ingane eze kumina ifike igijime ihamba ifasa ingubo eyiqokile iqhamuka ingane ifike izothatha impahla bese yayitshela ukuthi thatha lezi impahla lezo hamba uzibeke ekitchen abese yayithatha ingane impahla ihambe yozibeka ekitchen iqhamuke le ndoda naye iyaqhamuka iyazelula engathi nje bilelo budu buthongo ayibuza ukuthi hawu usufikile yini mama bese yaphendula kusesathi hayi ngibuyile ambuza ukuthi bekunjani emarket athi hayi beku right ambuza ukuthi yini pho yenza ukuthi ubuye ngokusheshsha ongaka namhlanje amtshela ukuthi hayi no ngoba ingane iyagula ngitshela ukuthi enene kungcono ngisheshe ngibuye emakethe ukuze ngikwazi ukuthi ngiphekele ingane nginakekele ingane ayi indoda besithi hayi ke kulungile ke siyabonga ukuthi ubuyile kuyabe indoda isihambile nje babe ekitchen unkosikazi nengane indoda yona iphuthuma ekamereni iyondlula umbhede iyulungisa umbhede kube clean nje kube ngathi nje akabonanga lutho unkosikazi kube ngathi njenga indoda izange zilale nengane uyeza ku part 2 uzoza ukuthi umfazi uzokwenza njani nangu ke upart 2 westory sika sisi obulele indoda eyibulalela ingane yakhe okay so abantu bayangibuza ukuthi enene ubhudi indaba ehlala kubo kantombazane why abazali bentombazane bashonaphi so uma wengane
lo ozala intombazane le washona. Abazali bale ntombazane le elotsholwe yilo baba lo le esebenza emarket nabo bashona, bashiya usisi lo nendawo yokuhlala, iplot elikhulu. So untombazane because ubengafuni ukushiya kubo, wahlangana nale ndoda le ewufisherman, then wase beyathandana, wase bebagcina ke behlala ndawonye ke. Ufisherman wase yasho ukuthi unengane, you know, unengane azanayo, then bahlala kanjalo ke nengane. So usisi kubuya emsebenzini uyafica indoda iphezulu kwengane, nangampela ke siyakhumbula ukuthi uyibizile ingane weza wathi and then ingane izomphathisa igrosa, yafika ingane yaphathisa igrosa, wafika wangena ekitchen. Ngalesikhathi ngene ekitchen kusisi uyacabanga ke manje, uyaplan ukuthi okay, ngoba ngibonile lento and kuyabonakala ukuthi lo baba lona akaqala ukuyenza lento enganeni, angizukuyibuza ingane, ngizothula because ingane ngizoyenza ibe uncomfortable, and also angizukuyibuza le ndoda, ngizothula nayo ngingasho lutho nje, ngipretend engathi yonke into right. Uthi usisi ke that day after eyibonile indoda irape ingane yayo, uthi wangena endlini wapheka ukudla, waprepare kwangathi nje yonke into ihamba kahle, waprepare wadla amathamba engqondo ukuthi uzodila kanjani nalento. Hayi nangampela kwadla kwalalwa. Indoda ebusuku ke siyahamba embedeni ifuna ukulala nosisi umngane wethu athi cha, hayi angikho right, ngiphethwe ikhanda. Uzama ukubalekela ukuthi vele iyamnyanyisa nje le ndoda ukuthi yenze ukukhohlakala. Usadla amathamba engqondo ukuthi uzodila kanjani nayo. Hayi sihambe isikhathi, usisi ahambe ngakusasa kulalwe, kuvuka ekseni, ingane isiluleme ihambe esikoleni, usisi ahambe yena emarket. Manje usisi usekala isikhathi sokuthi akasahlala emarket. Uthi ke usisi ke ubevele ke nje manje into ayenza wazishela ukuthi ingane izohamba esikoleni, mayihamba esikoleni yena ahamba emarket, uzoshesha abuye emarket njalo, ithi ingane ingakabuye esikoleni yena usefikile ekhaya vele useyapheka. Okay, uthi kodwa masefika emarket ngalelo langa lelo esaplana ukuthi uzobuya early, udla amathamba engqondo ukuthi uzokwenza njani, yini azoyenza ukuze akwazi ukuthi astophe le ndoda le ukuthi ingakwazi ukunukubeza ingane. Uthi usisaplana ukuthi okay, kusho ukuthi kufuneka ngimthelele upoison ekudleni. Kusho ukuthi usisi useyaplana manje ukuthi uzombulala uSibari. Okay, uthi usisi nangampela ahambe ayemakethe la esebenza khona, kukhona umama abadayisa upoison obulala amagundane, azitshela ukuthi uzosebenzisa lo poison ukuthi abulala indoda yakhe. Iplani eyokuthi ingaveli isheshifa indoda, uthi uzokwenza sure ukuthi indoda yakhe ifa slow death nje ubefuna ukumbulala nje but ambulala slow. Uthi kusisi aqale kapheke futhi, angithi wapheka ngalelo langa indoda yajabula ukuthi nje bajabulile. Uthi ingane yona uyayibona nje ukuthi uncomfortable but ithulile, iyaxoxa but iphinde ithule nje, uyayibona ukuthi ingane uncomfortable manje but ayikhombisa ama signs ukuthi khona depression or anything. Uthi sengiyabona manje ukuthi oh that's why ibiqala ingane lokhu ithula, it's because ingane was going through this. Ayike kulungile isikhathi sihambe, usisike nje apheke ngalelo langa, abuye nokudla emarket, abuye nenyama, inyama yangaphakathi, apheka inyama yangaphakathi. Indoda yakhe ithanda inyama yangaphakathi kanye nesinkwa sompako. Apheka uthi makaseqeda athatha ukudla abeke etafuleni. Indoda yayithanda ukuthi mayibuya elokhuzeni kufish uthola ukuthi ilusa inkomo, if ingalusi inkomo mhlawumbe uthola ukuthi ibhizi egcekeni iyenza something egcekeni like iclean igceke. Uthi apheka aqede abese yaphaka. Makaphaka athathe indishi athele kwinyama ngaphakathi, athele lo poison lo amagundane. Uthi angithela ngopoison omningi, ngathela nje just omncane ukuthi agule. Uthi la ngaphela ngathi fafa ngabeka ukudla kwami, ngabeka okwakhe, ngabeka okwengane, hayi sahlala phansi sadla waqeda wakushaya wakuvala undoda mphini ukudla. Uthi makakushaya kuvala undoda mphini ukudla kungabi nalutho nje, uthi kungabi nalutho, ngilindele phela mhlambe khona into ezokwenzeka kuyena, hayi uthi kungabi nalutho. Uthi ngisuke lapho ngizitshele nje ukuthi yazi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuthi le ndoda isheshishone. Uthi ngithathe isixubho sakhe
njalo mangisebenzisa isiqupho sakhe ngisithathe ngihambe ngiyosiculisa elokhuzeni uthi wesiculisa emasimbeni ezinkukhu wesiculisa asiculise lapho abuya asirinse khona sibe ngathi siclean bese yasibeka uthi wenza konke or sometimes asithathe makangekho asifake isigigini ukuthi nje wenza konke okwakusemandleni until usowulokhu uyamphakela ke njalo abuye lo baba amphakele kusho ukuthi isikhathi sokuthi alale nengane akasasitholi azagcine etshele unkosikazi wakhe ngelinye ilanga ukuthi ingane futhi igule phinde igule ingane iphathwe umkhuhlane atshele unkosikazi wakhe ukuthi and then hayi no ngizomgada futhi mina ngeke ngize ngiyukofisha namhlanje ngizohlala ngigada ingane uthi unkosikazi athi and then nami kusho ukuthi angiye emakethe sizohlala sigada ingane because uthi amtshela ukuthi ingane yakhe le indaba efuna ukumgadisa ingane yakhe because ukhona yena uzoyigada athi ugeli ngeke ngikwazi ukuhamba ngithi ngeke ngikwazi nje ukuthi ngihambe usala ugada ingane uthi kwaba neproblem kusho ukuthi la esebenza khona emakethe la ebeke khona impahla zakhe emakethe kuqekezwe khona ngalelo langa ukuthi ibhadi nje kwaba ibhadi uqekezwe ngalelo langa afonele labantu asebenza nabo emarket ukuthi yazi igqekeziwe la impahla zethu zintshontshiwe ezinye izinto zisele but ngicela uzocheck impahla zakho uthi ahambe nangempela amtshela ukuthi enene undodo mpini uyabuya nake ethola ikholo ukuthi igqekeziwe emarket uthi yazi ngihamba endleleni ngangicasuke kanjani ngithi oh Nkosi manje nginika ichance ukuthi le ndoda futhi iphindile nengane uthi nangempela uGayi wenze njalo uthi ngabona ngoba indlela umpete engangushiye ngayo ngabuye usumanikini umvithi ngabona ukuthi okay kusho ukuthi uphinde walala nengane ngiyafika emakethe ngiyafika kuthiwa impahla zintshontshiwe ngiyafika yeba ntshontshiwe okunye ama fruits izinto ebengidayisa nama vegetables but okunye bakushiyile ngazama ukuqoqa ngaqoqa ukuthi sithole istorage esisha la sizokwazi ukuthi sibeke khona impahla ukuze sikwazi ukuthi ngakusasa ngibuye ngiyodayisa nangempela ngiyabuya ekhaya ngiyabuya indoda futhi iphindile yalala nengane ngibona ngombhede ngibona ukuthi okay ngathi uthatha isikhathi eside lokushona uthi ngiphinde manje increase idosage mangimphakela ngimphekele nje ngipheke kahle ngangipheka uthi wepheka kahle kulezo nsuku uthi aphinda increase idosage yomuthi wamagundane endodeni uthi ngalelo langa ke indoda ayilalanga ilunga isizo uthi ayilalanga uthi but vele asinayo imali sihlala emafama asinayo imali ukuthi enene aphuthunyiswe isibhedlela kuzomela alinde avuke ekseni aphuthunyiswe isibhedlela uthi nangempela wavuka ekseni waphuthunyiswa isibhedlela bafike wathi ukhishwa isisu bamtshela nje ukuthi hayi mhlambe kukhona ukudla kudlile or into nje ethile menza ukuthi amkhishwe isisu uthi amanesi nje awamthathelanga phezulu because vele sisendaweni exakekile icommunity yethu uthi ixakekile uthi ngilongiqhubeka uthi uGayi waqala manje wancipha waluza iweight wancipha uthi bengizama ukumqeda amandla ukuthi angabi namandla okulukhuza ingane uthi waqala uGayi wancipha uGayi walokhu egula njalo umfakela upoison alokhu egula uGayi until uGayi waze washona makashona uGayi ingane yakhala ikhalela ubaba wayo because sisele naye athi usesinongo zokukhulisa mntanami ungakhathazeki ingane lokhu ikhala uthi ngelinye ilanga usisi ke bese hlala phansi nengane ayixoxela ukuthi uthi ngihlala phansi nengane ngoba ngine stress kahle sokuthi ngibulala umuntu ngoba ngangiqala ukubulala umuntu empilweni yami and ngangigcina uthi ngine stress ukuthi ngibulala umuntu uthi ngihlale phansi nengane ngiyichazela ukuthi ngayibona ubaba wayenukubeza ngokocansi and kukhona into eyimfihlo afuna ukuyitshela yona ingane so they need to talk. Sanibonani ke ubongo welo Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe nangoku part 3. Usisi uthi ke ingane ihambe esikoleni ngalelo langa yena aphinda ahamba emarket usayidayisela indoda isishonile nje. So ngomgcwabo wendoda indoda had to be taken back kubo iyongcwatshelwa kubo ngoba yayengeke izingcwatshele egcekeni lika losisi lo ngoba kwakukubo kaLosisi nangempela wenzeka umncwabo indoda ishone cause indoda yaqala yaba nezilonda emlonyeni yaqala nje yaphuma izinto izilonda eziphuma amanzi emzimbeni because usisi uthi I was poisoning everything that you could think of so that azoshesha shona
because ngangibona ukuthi it's taking long, especially after isitolo sami silokhuzile kuqekeziwe laphayana emarket, then ngaluza into zami. Mangibuya ngiyabuya futhi kuyabona ngathi ukadelele nengane, uthi ngabona nje ukuthi ngeke ngikwazi ukuyimela lento because nami ngakhula ngihlukumezekile empilweni yami, and manje mase ngibona enye ingane encane engakwazi ukuthi ngiyivikele ihlukumezeke, uthi ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngimreport because angaphuma ama-cases okunukubezwa athathelwa serious in our country. Uthi ngabona ukuthi no, ngcono ngithatha umthetho ngubeke esandleni zami. So abesehlala phansi ke yathi ke we need to talk enganeni, bahlale phansi nengane bakhuluma. Mabakhuluma nengane ayitshele ukuthi sisi kunento engifuna ukuyihlambuluka ngaphakathi. Okay, athi uyazama ukuthi ayixoxe lento, ahluleke ukuyixoxa, avela ayiyeke. Athi ngane nje athi abuza umntwana ukuthi ma ubufuna ukukhuluma ngani, athi hayi no, bengifuna ukubuza nje ukuthi esikoleni ikhamba kanjani and ufuna ukuhlala yini nami noma ufuna ukuhamba uye kubuka baba wakho na. Ingane ethi hayi ngizoqhubeka ngihlale nawe ma. Kuhamba isikhathi ubaba useyapoka. Uthi usisi kuthe nje ngelinye ilanga ebuye emakethe, uyafika engathi uyaqhamuka egate, uyaqhamuka uyeza uyendlini. Makafika endlini engene ekamereni labo engathi nayi le ndoda imile. Uthathuke abeka izinto phansi. Uthi makathi uphakamisa amehlo ayisekho. Uthi athuke that day azitshela ukuthi okay, kushuthi bengekho right, mhlambe uyahallucinate or something, kodwa nje uyibonile indoda. Ebusuku kulolo bobusuku athi uyalala, ifika indoda emkingi ithi you need ukuthi utshela abantu ukuthi wenzani ngimina. You need ukuthi utshele indodakazi yami ukuthi wenzani ngimina. Uthi lo sisi ngacinezeleka ilwa lento ingilwisa le ndoda. Uthi ngavuka ekseni ngazitshela ukuthi hayi ngeke ngize ngimtshele umntwana because lento izombulala umntwana. Uthi indoda njalo behlala ebona isithunzi sayo njalo, noma uthola ukuthi usemakethe ayibone ngathi yaqhamuka namanye amadoda, maqhamuka abantu beza towards yena kube ngathi nayi khona kulobo bantu, ngisho abantu becross umgaqo ehlale eyibona nje ebusuku, kodwa azi ukuthi izomkinga, izothi enene kufuneka utshele abantu bakithi ukuthi ngabulawa wena, or izovele ebusuku. Uthi lo sisi lo ngazaca bengingasalali nasebusuku, bengalali ngingalali ubuthongo, ngingasabaza ubuthongo because ngangisaba ukuthi enene le ndoda lebusuku izoqhamuka. Uthi yenzeka lento kwaphela inyanga, ngazama ukuhamba ngesangomeni ngakithi ukuthi ngiyogeza ngisuse ithunzi, but ngangakwazi ukutshela isangoma because isangoma kufuna ngisitshele ukuthi ngibulala umuntu ukuze sikwazi ukungigezela into eyenzekile. So angikwazanga ukumtshela, ngaqamba manga nje ngathi enene abazali bami ngaze ngibagezele selokhu bashona, ngicela ngigeze. Uthi but usangagezeka lesi sipoki lesi because in order for ukuthi ngigeze ngifuna ngikhuluma iqiniso. Uthi ngabuye sangomeni kulobo busuku ngiqeda ukubuya ukogeza, uthi hawu waqhubeka la igcine khona ubhuti uyangivakashela, afika ahlale angitshela ukuthi kumele ngitshele indodakazi yakho ukuthi ngenzani kuyena. Uthi kwahamba usikhathi ngaze ngancipha, angisalala ebusuku, angisakwazi ukuya emakethe, sengiyayekwa nokusebenza, akasekho umuntu ozothenga ukudla la ekhaya. Ingane manje nasesikoleni ayisenayo uniform, izinto zesikole because imina obethenga ukudla, ngithengela impahla zesikole. Uthi waze waphela unyaka senginciphe ngibuthwa neziba, ngisakwazi ukuya emakethe. Uthi ngize ngibone ukuthi hayi no, la ekhaya sizolamba, ngeke ngikwazi ukuthi enene ngihlale nalemfihlo le, kumele ngitshele ingane. Uthi ayibiza ingane, uyibiza uhlele empedeni, unciphile nje uthi uguliswa yilento le, ayitshele bahlale phansi baxoxa. Athi mntanami ngake ngafika ngelinye ilanga, ngafika wena ngibuye emakethe kanje ngafica ubaba wakho elele nawe. Ingane ihlahla amehlo, ihlahla amehlo ingane, bese ithi yaxolisa, isheshe ixolisa same time vele ikhale bese yaxolisa. Uthi bese yakwenza bese iyasho ingane ukuthi no, ubaba wayo into ekade ayiqala le bekayenza ngisho bengakafiki kulomuzi lo, after kushona uma wakhe nje into ayeyenza nje mihla namalanga kuyena. Uqale ukuthi ayeke sengila ngihlala nawe but still mawungekho ethola isikhathi, ngoba wengasithola isikhathi nakanesikhathi weqhubeka akwenze lokho. Uthi wathi ugeli ngiyakuzwa mntanami, ingakho ke namhlanje kumele ngikutshele lokho ukuthi so
ngakubona ukwenze kabili ngikubona and nganqena ukuthi ngikutshele ngoba ngangibona ukuthi uyingane ngekwazi ukuyimela lento. So ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi ubaba wakho kungcono ngimfide upoison ashone ngoba uyakuhlukumeza. Ingane yahlahla amehlo yadinwa kwangathi yadinwa manje. Yathi so wena obulala ubaba. Athi sisi kodwa ngimbulalela ukuthi ubaba wakho behlukumeza wena. Wathi awumbulalelanga lokhu umbulale ngoba ufuna ukumbulala. Kusho ukuthi ingane ivele ishintshe ibe ingwijugwebu. Ithi usisi kusho ukuthi ube nomona nokuthi ubaba wayo uyayithanda that's why ibulela ubaba wakhe. Athi usisi cha mntanami. Ubaba wakho ngimubulale ngoba bengenzela wena ngoba mawuhamba uyoreporta i-case kanje emaphoyiseni ajwayele ukuthi umuntu onokubeziwe angakutholi ukuphumula and angatholi justice. So I thought let me do it ukuze angakwazi ukuthi amoshe ikusasa lakho. Abese usisiyamhlalela phansi amtshele sakhe istory ukuthi nami umalume wami kanje wenza lento abazali bami bengekho but abazali mase befika badila naye umalume bamshaya umphakathi kodwa umalume akaboshwanga ngoba sayi kuvula icala but amaphoyisa agcine ngamlandanga. Now wena ungifica nje mina nobaba wakho ubaba wakho uyazi ukuthi ngiyagula nginesifo samashabhuqe enguthelelwe umalume ngiyingane. Manje bengingafuni nawe ukuthi uzofike kuleso simo leso especially because ubaba wakho uyamazi lapha emarket bedumile ngokuthi uthanda abantu besifazana. Ideni ingane ingayiprocess ingane lento eshoyo lo sisi lona kube ngathi nje usisi uyena usathane ngokuthi ubulala ubaba wakhe umthathele ubaba wakhe nakanabazali umthathele ubaba wakhe yena uzotshela bonke omakhelwane ukuthi lo mama lona ubulale ubaba wakhe. Athi lo sisi lo ukwazi ukuthi utshele umakhelwane lonto leyo ngoba bazongidingisa la and mama ngidingisa la ngekuhlale nawe la ngoba indawo yami. Umntwana athi enene usisi kuzomela kube uyena ozihambela yonke ukuze angakwazi ukutshela umakhelwane kumele amshiye nendawo le yakubo. Athi usisi akengikwazi ukushiya nendawo yabazali bami ikithi leli mina bengivikela wena but bengingazi ukuthi ngivikela umuntu oyisilwane kumina. Ingane ilwe imtshele kimthreatnisha ukuthi if engatshela abantu uyena ozobatshela. Kulalwe ivuka ingane ngakusasa iphinde imthreatnisha siyeke isipoku kumvakashela ngoba usetshela ingane asisezi isipoku. Ingane iqhubeke imtshela ithi and then if ungahambi ngizobatshela abantu uzoqala esikoleni ngitshela uthisha. Ayincenge lo sisi ingane ayincenge lo sisi athi ngicela unginike isikhathi inyanga because abantu mangivele ngihambe endaweni bazoba suspicious. So nginika isikhathi sokuthi ngihlanganise izinto zami bese ngiyahamba bavumelaneke. Ingane bese ithatha i-main bedroom usisi agcinela la kukhona bekuyikamero lengane. Ingane lale khona engathi manje iyona esilawula leli khaya leli. Uthi lengane ibihlupha ibisizenzela noma yini eyithandayo ibisingasapheki ingasamhloniphi sekuyena kumele aphekele yona. Uthi after that waqala ke walulama kwamela aphindele emarket ngoba vele isipoka samvakashela walulama aphindele emarket but makabuya kufuna kube uyena ophekela ingane enze zonke izinto lengane siyamcontrola ngoba naku iyamthreatnisha ngokuthi wabulala uyise. Usisi ke kusho ukuthi ayincengeke ingane ayicela ukuthi and then ngicela unginike isikhathi sokuthi ngiplan impilo yami because manje if uyangiphoqa ukuthi and then kumele ngisuke la ngihambe kithi uzogcina manje abantu besuspicious ukuthi kwenzekalani. Hayi ke ingane being a child that she became naive ukuthi and then usisi nangempela ufuna ukuplan impilo yakhe. Usisi ngala on the other side umngane wethu she's planning ukuthi okay uplan ukuthi uzoyisusa kanjani ingane ukuthi ikwazi ukuthi ihambe ingabe isahlala naye kuze akwazi ukuthi ahlale nayo yedwa. Hayi ke sihambe isikhathi usisi akhumbula ukuthi no the day ngibafica endlini okwesibili ngafika okokuqala ngafika ngavula isicapha ngabalunguza ngaphinde emuva ngaphinde ngabuya ngashutha which is something engayishonga eqaleni kwestory. Ngashutha
uthi usisi washutha iclip encane just so that ezokwazi ukuthi akhombise umngani wakhe lo azwana naye emarket. Uthi but leyo clip leyo ngagcina ngazange ngikhombise umngani wami ngoba ngabuye ngarealize ukuthi you know what, indaba zami ngifuna ukuthi zaziwe abantu into ezenzeka kwami, and also I need to come up with a plan to get rid of this man instead of ukuthi ngoba ngeke azaboshwe. Usisi asuke abiza ingane, abuye emakethe, uyayithola leyo clip leyo, uyithola ekhadini not sim card, the other card ibizwa ngokuthi le enye engayazi ehlala kumafoni eSamsung. Yes, uthi ke leyo card lelo ke athi makafaka lelo card leyo because kade agcina ukusebenzisa, athola ukuthi nayi le video le ngoba ubese ikhohliwe with everything that happened. Nayi le short clip le yalo babelana nengane yakhe. Abese atshele ingane ukuthi it's fine, ngizoyikoboshwa, ngizozitshela umakhelwane, ngizobatshela yonke into, but nawe ngizobakhombisa nayi video ukuthi ubaba wakho ngambulalelani. At least nginayo le video, bese ngikhohliwe ukuthi nganginayo, so ngizohamba ngemaphoyiseni ngiyokhombisa wona ukuthi naku ngamficelele nawe and nangampela yikho ngagcina sengenza lokhuyana. Uthi umntwana athula acabanga athi hayi anginandaba, athi kodwa mangikwenza lokho, the minute beqala bengibopha, ngiyacela ukuthi uhambe la because ngangithi ngizokukhulisa njengengane yami, ngiyacela ukuthi uhambe, ngabusahlala nami. Nangampela uthi usisi ngakusasa kwabanzima, it was really hard. Uthi she woke up that day, wavuka ekuseni, uthi waqala wakhuleka, wathi wacela intethelelo uNkulunkulu ngento ayenzile, wathi ucela intethelelo. Uthe esuka emva kwalokho wasukuma wahamba waya emaphoyiseni, wahamba wayoreporta icala, wayosho ukuthi wambulala indoda kanje and ucela ukuthi bambophe. Wabakhombisa futhi ubufakazi bokuthi wamficelele nengane. Nangampela ingane watshela ke nabangani bakhe nomakhelwane besebeyazi. Usisi kwazi waboshwa ke. Icala leza laqala ke kwenziwa icala ke manje seqala ukukhulunywa ngokuthi usisi wabulala indoda yakhe ke. Ingane yeza ke yazoba ufakazi because ingane kwakufanele izo testify. And as a testifier umntwana, because now usedila nama social worker ayamnakekela and she's going through counseling, she's also dealing with that while she's doing a case. So usisi abese ethi enene okay bese umntwana testify enkantolo asho ukuthi ya avuma umntwana yonke into, asho ukuthi ubaba wakhe waqala ukumnukubeza samncane nje after kushona uma wakhe esamncane nje kakhulu at the age of 5. Uthi he continued and doing that. Umntwana kusho ukuthi while eyixoxa lento, because now she's attending counseling and therapy, useya realize ukuthi no man, this man was abusing me, you know, and mina I didn't think of it as abuse, I thought of it as love. Uthi abese yasho ukuthi until uma wakhe waze wambona ke, then uma wakhe wagcina sebulala ubaba wakhe ke. Uthi umntwana kusho ukuthi njengoba usisebeseboshiwe because ubeseboshwe inyangana before icala lakhe, kusho ukuthi umntwana she was attending therapy ubese realize ukuthi kusho ukuthi usisi kahle kahle umsavile from imonster ubaba wakhe. Then but umntwana still ubengakhulumi nosisi, ubengayi kovakashela usisi ejele. Uthi wabona ngosuku lecala ngosuku lokugcina la umntwana esetestify khona ukuthi umntwana uya understand ukuthi I killed ubaba wakhe based on the fact that ubaba wakhe wayemnukubeza. Umntwana watestify washo ukuthi ya isenza senzoma stepmother wakhe simbi ngokuthi abulala ubaba wakhe, kodwa uya understand why akwenza and uyamxolela and uyacela ukuthi inkantolo ingamniki isigwebo esikhulu because naye wezama ukuvikela ingane. Achaze ke nokuthi naye stepmother sakhe sanukubezwa ngocansi umalume and
I think that's why wathatha umthetho wobeka ezandleni zakhe and wangayitholi justice. Nangampela usisi agwetshwe, and it wasn't a sentence wagwetshwa 5 years. Uthi ngagwetshwa bongiwe. Ngagwetshwa 5 years. Yes, ijaji kwakumele ngigwetshwe more than that, but ijaji should laba nozwelo ngoba kwakujaji lomuntu esifazane ngagwetshwa 5 years. Mangiphuma kulo 5 years lo, ngiyaphuma after 5 years, ingane le ayizi ukuzongibona, and nami ngitshele ngizophuma ngiyemahliphihlipini la ekhaya ehlathini, because for sure sekwaba ihlathi ningane siyahamba. Uthi ngafika ekhaya ngafika igceke lilungile li right, yonke into ku right nje, umntwana has been taking care of umuzi. Umntwana ubekahamba esikoleni, abuye esikoleni ntambama ahamba emarket ayodayisa izinto zami. Uthi when I came home, I came back home, umntwana within that space of 5 years bese siqedile isikole, umntwana bese dayisa emarket, wakha walungisa ikhaya. When I came back home, she welcomed me with open arms. Wathi ma ngiyakwamukela kini, and waxolisa umntwana wathi I'm sorry for the way I behaved. I knew later what my father was doing to me was wrong, and manje ngicela ungixolele. Yes, ubulala ubaba ma kwaba yiphutha, wasuke ubazithathela umthetho wobeka ezandleni zakho, but ngiyaxolela because ngabona ukuthi lesenzo osenzile wasenzisa ukuthi uyangithanda. Uthi nangampela bahlala nengane, uthi kuyimanje bahleli nengane, and ingane ikhulile nawe uyakhula. Uthi usezwe uyaguga manje ehleli nengane like impilo from, and akaphindanga wabathola abantwana because ukunukubezwa kwakhe umalume wakhe kwamenza ukuthi abe neproblem esibelethweni. Uthi ingane ayipho uNkulunkulu iyona leya ndoda leyana. So siphela kanjalo istory sethu ba ngiyabonga ngokuthi nilalele indaba yami. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nilalele istory zami, ucommente below and watch until the end. Please make sure ubuka nama advert, because if you don't watch ama advert I won't get paid. Siyabonga.